Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, oh, you can take this live. Yeah, GB the caterpillar pen of war. Last go clamor to what's happening. Then from there, of course, that kid, how sick is a man. Hey, it does a come with a man lavo. Underline Maranayan. Yeah, so, Castle of course, at the for May, when the live talk RG, the Pilamen of Wang at the end, of course, in deleting, but an illegal woman, of course. So the live little kid now very very I think after this live so then one live very cover the politics in general and then a slight reference to Ben Mayangan. Yona nga tlhakombiso ka nga na problem yo Ben Mayangan aya a parliament and stuff like that ndavula la sweswi swi loko in general tani swi switonga swo vula ku laveka halengiyani ku laveka ti-industries ku laveka ti-airport and stuff like that. So from there if ya a tsala this post la nga fa kombisa ku ni kombela nambara ya Beni or Mtsenga hi laha swi nga fika swi ndlisa swona se ku na la ti-live ti nga vuya ti ta ku ti nga deletiwa sa hi nge ni twa a ku ndleka yini laha loko ni ku ni kombela mi ni nyika tinumber phone ta Beni Mayengani na ta Mtsenga a timhaka ku ni ta ku ni le ku xaveleleni no na va ku vulavula na vona because number phone ta vona a ni na tona ni za ni kula ni fika la ni ri ha number phone ta Beni kumbe ta Mtsenga a ni kula yini I value myself like you and I value you and I want everyone to value himself. Yeah. Mfanekele mi ti value mi va loko mi titani. So loko ni ku ni kombeta number phone ta Mtsenga na ta Beni a swi vuli ku ni ku xaveleleni. No, we need to sort these things out. We need to speak. Fanekele hi vulavula hi hlangana hi vulavula hi vona ku ndlisa ku yini ku ya mahlweni. Rixaka ra ka hina ri le ku hluphekeni. Wu va ri commenteni ka timongo. Don't comment timongo na tichuguru la. We comment as so proper, swi swa serious. Leswi nga ta fika swi tisa ku cinca. Oh. Ni kula ndzani fika la Beni ni ri hana nambara ya yena. A nge ni phameli Beni, na Mtsenga a nge ni phameli. They have their own things, I have my own things. I'm not here for competition. I'm not here to shout for division. I'm here to shout for unity. I'm here to shout for straight. Yeah, so all I can say is Master Tinga game yona men of from karungo ifa yu hula yana I said ko la Ben Mayangan very very munhu wa problem na swona i vulavula hi yena yi nga lwali hi swikhulu ne once ze vulavula hi swikhulu ne hey there is a problem there's a problem ya vulavula hi vo Mr Mtsenga publicly like this way swi va swi ri na rinyaji xikarhi vanhu va swikhulu vanhu va mali ta yi tikela yini ya le ntsena so yi nga hetela yi nga changi kahle loko na last time a yi changi kahle ya swi tiva no woman of loko yi nghenele leswi swikhulu a yi nga changi kahle so a yi fambelani ya vo Beni Mayengani yi nga nghenisa vo Mr Mtsenga eka swilo swa yona yi nga hetela yi nga changi kahle so a yi nghene ka part 2 ya kona vhele it's not ku ri ni le ku ngengeni a le ku ngengeni nga comment ku he ku ya a vele ka class ya wena vele ka class na vo vele ka class ya mina phela a ni va nengi a no nenga phela notwa ku le ku ngengeni le ku ngengeni a nengi hi ndlela leyo lava ku vulavula na vo hi kota ku lwela swilo swa Vatsonga Machangani na ku tiva ku vo va yime a kwini simple na loko mara nambara ya mina foko ku ri a mi ri ku yi laveni phela swa ku mi tinyimpi so like this video please mani ku hlamala ku ndleka yi ta hi nyimpi and then jikijiki se yi deletini like yi ti nyimpi so like as if yo lwa na vona vo Beni Mayengani na vo Mr Mtsenga so like ma vona baka yi ti nyimpi so areds problem about it? What's the problem about it? Mina a ni lavi ku nilwa kumbe ni lwela swilo ni ri one ku ri ku na un'wanyana a lwela ku swilo other side. We need that number hi lava nhlayo leyi va Beni va fikaka va yi teka ka gasi va yi teka hi group ya vona hi lava ku hi teka hi ri group ya rixaka ra Vatsonga Machangani not group ya munhu. Loko swi twini mina for but the question is why mi nga joiningi ya Vatsonga hi mpela mara loko ri mpela hi swo sweswo mi va mi ri kusuhi no va mi kha mi hi lwela haleni loko ri sweswo mina at times I have so many questions about the politics
loko ri mpela ku fika ku lwelo swa vatsonga why nga joinangi yona ya vatsonga yin'wana party hambi yi nga joini ya beni ku ya n'wi zonda why nga joinangi a swi ta swi ti komba ku mpela it's not all about man but yi ye ka MK nga comment ri zondo ra ti-beef loko ni ku ni lava nambara ya beni na ya mtsenga lava nambara ya beni ya mtsenga yes a ni ringana na vona and I ringana I value myself and I value them and I value you at home. It's time to fight for Vatsonga Machangana, not the division. So loko mkuru ku mentsale ku ni kombela number phone ta mtsenga ta beni wa mihleketa ku na ku xavela no ni zani kula ni fika la bena nga tshama ni xavela na nickname ya 1 rand. It's not about ku xavelela. So loko ri a swi ta comment yini tshama hansi nga comment nchumu. We are fighting for the future of our children and our grandchildren. And we want everyone to participate. And I value each of everyone. Ni hlonipha munhu un'wana na un'wana ene munhu un'wana na un'wana i na nkoka lowu nga ri na nkoka ka misava leyi wa hanya swi ta vula ku xikwembu a xi fanekele xi ku tekeni i la ndzavafa xikwembu xi ku vekini na sweswi wa ha ri ku hanyeni wa ha ri ku hefemuleni i ri na mali i nga ri na mali mara xikwembu xa swi tiva ku xi ku vekela yini xa swi tiva xikwembu ku xi ku vekela yini and xikwembu xa ku rhandza ni lava ku vulavula na beni na mtsenga and I will get back to you ku ri va te yini loko ri tinambara ta vona a mi na tona ni mi niketa mehe sweswi mi va niketa va ni fonela 078 190 1973 kumbe va rhumela WhatsApp 078 190 1973 loko ku ri ku n'wina mihleketa ya ku leswi mehe swi vulavulaka laha no ti vulavulela ntsena kumbe na ku tisola kumbe le ku ngengeni a ni ku ngengeni I don't beg anyone I value each of every person and I value you kwalaha kaya yi nga koho i na nkoka ka vutomi lebyi ene xikwembu xa ku rhandza so ni kombela mi va byela vanhu valava va ni fonela a va ni foneli a va ni WhatsApp kumbe n'wina mi nyika number phone ta vona. Hi, there is a lot going on. Hey, areds. Hi, mhaka mi yi twini guys mhaka yeleyo a ni ku yini na kumbexana ni fike mi yi twa ku yi fambise ku yini mhaka ya kona so yaleyo ya ka Hlavusikiza hey mhaka ya Hlavusikiza na yona so I was mentioning hi jaha ra kokwani laha hey ni fika ni kuma ku hey mhaka ya Hlavusikiza ya mahlweni man so mi nga ma hleketa around January somewhere around there Hlavusikiza of course tshama posta that video a kha show off mali ya yena kha u eti savings ta yena so tanihi gozo swi twisisa ku tanihi swi nga producer va kha a thenela na the-gigs it means ku nga ku ri mali ya ti-gifts na leyi n'wana va kha a nyikiwa hi cash and stuff like that wona mhaka leyiwa so so hi ti 3 ta May mhaka ya kona yi tlhe ya fika le ka Tsenolo PI or PL as you can see kwalano lawa nga fika va teka this post leyi a yi fika yi tsariwa hi uPhuthu Lolu as you can see lawa nga fika kombisa ku this gentleman arrived in South Africa in 2020. He is from Mozambique, Maputo. His name is Makwero. He is a hardworking man. He managed to save 1 million rand since the year 2020. He has a small shop selling street food. I'm inspired. Of course, I forgot to and then I share that post as you can see. Very lava investigation kuma ngopfu swa timovha ni va tivi swona mina and stuff like that so swi ti komba na ku a va la ku nghenela Hlavu manjeni a yi la ku tika Hlavu hey na wona i yi vangini na ku ndla this video mani mi ta famba mi hi vangela maphorisa mani but loko se hi ya henge ka ti-comments va kombise ku thank you for the clarity ya i ku na vanhu vo tala va kha va kombisa va kha yimelela Hlavu so Hlavu yi fika a khensa Gaza yi n'wi yimele swinene u kha ni cheka la as you can see kwalano vo Mama Katlego na vona va kha va n'wi yimelela na i Hlavu va kha va kombisa ku from South Africa tanihi swi mi swona kwalano a nga huma Mozambique ya vo tala ni kha ni langutana ni vone va n'wi kombe support yikulu na vo Rani kwalano I saw a huge support towards Hlavu don't can check and stuff like that wena mhaka leyiwa yeah
prodi kwalaho kha yi kombisa ku mi nga tlangela hinkwako hayi ka gaza se ku ta cina n'wina loko mi lava ku phuva as you can see kwalaho and then vo vo tala kahlekahle va n'wi sapoti nhlavo va n'wi sapotini vo tala loko ni kha ni cheka lano kha kombisa ku the lies vo mi khabela ya gaza yi yimerile nhlavo a swi tivi sweswi ku yi yimeriweni ka gaza swi tikomba na ku loko se hi ye le handle le hayi ka yimiwa ku dzimiwa hansi hi minenge ku heyi a hi la ku bayizeriwa so wu kombisini false information a huma basa kwalano va n'wi sapotini na vo thabelo kwalano as you can see munyayi tanihileswi mi swi vona kwala kha kombisa a va ndle research and stuff like that so tanihileswi mi nga swi vona le henhla leyi va noro va kona PI or PL va kombisa ku hayi va swi vonini va cancer clarity i nge yi nga changi kahle mani va ta famba va hi khomisela nhlawu wa hina na va tinyawa kwalano va kha va kombisa ku swi fambisa ku yini vo mathi vo tala ni swi vonini guys I've been checking various comments vo vutomi so at least nhlavu hayi i ponini sweswi i ponini sweswi at least i defendiwini vo hlongwana va kha va kombisa ku this page yi poste false information ende swa onhela page loko yi fika yi posta swilo swi nga ri swona loko yi tshembeki ngopfu vona mhaka leyiwa lero maybe va fika va apologize sort of va kha va share swilo swa yena swa fake na vo makama as you can see because swa wisa yena ni page and stuff like that so leswo hoyi hlovo i poni tani swi swona kwalano but hey na a hi vangini la a yi tele ngona hi mali a hi postini na a yi tele so ende ka no a yi herileni begini a yi hlayini so hi leswo guys loko ku ri amngezi a swi kha va ta kombela mi tlika subscribe